sin, who knew no sin, that we might become His righteousness. He humbled Himself and carried a cross. Love so amazing, love so amazing. Jesus Messiah, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, it's the rescue for sinners, the ransom from heaven. Oh, Jesus Messiah, Lord of all. His body the bread, His blood the wine, broken and poured out, all for love. The whole earth trembled and the veil was torn. Love so amazing, love so amazing. Yes, Jesus Messiah, oh, name above all names, blessed Redeemer, Emmanuel, is the rescue for sinners, is the ransom from heaven. Jesus Messiah, Lord of all our hope is in you. All our hope is in you. All the glory to you, God. You're the light of the world. All our hope is in you. All our hope is in you. All the glory to you, God. You're the light of the world. Jesus Messiah, name above all names, oh, blessed Redeemer, Emmanuel, is the rescue for sinners, is the ransom from heaven. Jesus Messiah,
tayo, tumakder tayo. Yes, Father. Thank you for giving us your Son, our Messiah, Christ, our Redeemer, our Savior. Thank you for saving us, blessing us. Thank you, Father God, for all these things that you have given us, that you have done for us in Christ. Creating a year 2023, we believe that ito'y narami dito nga Messiah, ket forever, ang nagbalbaliw, once for all time, so nga ito'y ay naramid na ka na kami, so tag-manifest, iso na ito'y tag-work, tibiyag may dito nga year. Salamat, Father, nga makita may the revelation, iti the redemptive value na rito'y, the benefits na rito'y tibiyag may. So thank you. Iti amin nga ramidam. Babayan, kani Jesus, kani the Holy Spirit through the gospel. Iti biyag mi manantirating a year 2023. So commit mi ken ka, punwanda kami ti Psalm, in Jesus' name, Amen and Amen. Praise God. Labanon nyo di ka, kabayo. Pagayo may atada ka, Happy New Year. Kumusta ti New Year mo? Kagajay, kailangan nyo kumustaan. Kitaan nyo no, na-revive. Hallelujah. Some, ay tidak duma na-revive, tidak duma na-drain. Depende. Kajay naramid mo, ini Christmas, gana tata. Amen? But I encourage you, anayon tayo, kaya receive the life ni Jesus in kanang agrema. Amen? So, now, upon tayo the message, tayo di manan nga oras, at tayo di banbanag nga kayat ko nga ipakita ka na kayo. So, ito biyag tayo, ito nga year 2023. At nagbalin tayo nga successful, balin tayo nga prosperous, overcomer, ito latang atawan. Amen. Kailangan, adajay di biyag tayo. Praise God. Kat kini Jesus sa amin, masarakan na kita. Pero, adajay kailangan specific, mawatan nyo about the message, iti kada timisaya kada tayo. Now, mapanakijay, 3 kinds of positive faith. Ito yung Bible. Mono na, kailangan tayo iti nga year lata, jagbiag tayo iti pamati. We need to walk by faith, not by sight. Hallelujah. Tababaan iti pamati, may ayo ni Apo Diyos. And babaan ti pamati, isutayan ti miracle. So amin ito iti, ayan iti panagbaligi, iti Christian life. Faith. Faith. Ibagaman day kabay mo, faith. Pamati. Okay. So there sort of 3 kinds of positive, Ang nga jay negative, pangko na kayo jay positive. Kaya tada di talo talakayak dito nga nasarak dito Bible, and then so to experience ko iti panagbiag ko iti pamati for how many years. At dito nakatulong ka na ti kasak nga prosper, kastak nga nag-stand, kari di nagadung trials, nagadung kalaban, and sura ito'y iti may sa nga nag-grow-up. Amen. Ano tag-grow ka na tayo?Ag-grow tayo ti love,ag-grow tayo ti faith,ag-grow tayo ti knowledge.
Iti righteousness, ang ka-grow dyan, knowledge lang. Amen? Holiness, ang ka-grow ti holiness. Amen? Pero, dyan knowledge mo ti agro. Now, pabanto ti first, nga, klase ti pamati, isunod ito iti beginning. Sunod ito iti pag-startan. Sunod ito di word of faith. Word of faith. So, amin nga, kailangan nga agbiag ti pamati, ada di word of faith. Ta di word of faith, so na ito'y iti foundation ti pamati. Ano mabalin nga kuna nga adda pamati ti Diyos, nga wan ti amom ti word. Ta kailangan di kina Diyos ti Diyos, kina Jesus ni Jesus, kina the Holy Spirit, amom through the word. Sumaba tayo dyan, Romans chapter 10. Beginning verse 8. Ito yung makita, iti word of faith. So nga do iti kuna nga namati, nga mawanta muna the word. You are wrong, ijay. Et no kasi iti panakamom, ang kalatang agbalin nga prosperous. Ti panag-prosper, nga daday bumaknang lang di material, di bagbagak. Ti panag-prosper, iso di panagbiag mo, ijay image and likeness of God. Ket saklaw na amin di biag mo re. Even, iti panagrangay. Hallelujah. Praise God. Okay. So, verse 8. Basa. But what does it say? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the word of faith we are proclaiming. Oh, so makita yo. So the word of faith. The giant. Kita ito yung word of faith, iso di ipipreach me. Kuna ni Paul. Ano natin ipipreach ng word? Gospel. Ulita kay di King James. But what see that the word is near you, even in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. They be preached ng word, iso na dahil ti seed of faith. Dahil ti nang kakarga ti faith. Kaslabukal nga dakargana nga life. So ti word ada kargana nga faith. So nga dahil nga gospel of faith or word of faith, iso na dahil iti alaem. Never ka nga magkaroon ti faith na want the word. Amen. Kasano di kasana nga work na ito yung word of faith, idibiyag mo. Kay verse 9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Okay. Verse 10. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So makita yun dyan. Verse 9 and 10, kasuti ka sana nga go-operate yung word of faith. Kailangan makita verse 9. Adalan tayo verse 9. Nada ko nanay dyan. That if you shall confess. Ti confess ditoy, hangga jay confess iti basol.
Ang ada ipudnom jay basol mo. Pati confession iso jay panangipudno. Panakiagrim. Ije may isang abanag. Hallelujah. Iso nga haan ka confession of sin da ito'y confession of faith. Ije word that if you shall confess with your mouth the Lord, ngati confess mo, ngati punom, the Lord Jesus. Tayo na itinang i-work out the gospel. No ipudnom tingiwat mo ni Jesus. And then, number 2, yasa nagag-work, and shall believe in your heart. Dua na yan. Confess and believe. Okay. And shall believe in your heart that God has raised Him from the dead. Nagungar ba ni Messiah? Yes. Nagungar ba kinpatay? Yes. Okay. Shall believe in your heart that God the Father has raised Him from the dead, you shall be saved. Saan to work the word of faith? So the word of faith, isuraday iti alaem. Inadaday nga word of faith about Christ, the author and finisher of our faith. Ngaman niya about Christ dito, nga nabanggit, verse 9. Pinagungar ti Diyos manipod ken patay. So ti may isalakan ken ka. No ipudnom diyay ken bilibam in your heart. So ti ka sa ti mangusar ti word of faith, alaam the word. So parang data, nagungar ba nga talaga ni Jesus? Mamati ka ba nga talaga ijay? Pinagungar ti Diyos ken patay. Apay nga nagungar? Okay. Yung message na diay, kailangan mo yung message. Apay nga nagungar, anya ti value na dijay ken ka. Anya ti benefit na dijay ken ka. Okay. Sige. Ado, tigapuna nga nagungar. Ngam kastoy, okay. Ti number 1, ulitan tayo diay. No, apa nga importante nga amuam nga nagungar? Kasi no nanatay ni Jesus. Ngahaan nga nagungar, awan serbi ti pamati. Mabasa tayo din 1 Corinthians chapter 15. Nganuhaan nga nagungar ni Kristo, your faith is useless. Ngam no nagungar, your faith is, ano nga your faith is no useless, no hanga nagungar, kanya but useful. Hallelujah. Okay. Apa yung nga nagungar? Okay, kastoy nga rod, dinatay inala na ni patay. In-crucify na. Inala na di sinful nature, nga nanatay nga biyag mo, in-crucify na. Inala na di power ni patay nga ni Satan, in-crucify na. Inala na di penalty of sin, nga death, kat binayada na. Iso nga di penalty ti law, iti sin, was paid in full at Calvary. Na di Messiah. Inala namin day, in-crucify na, so nga natay. Ngamhaan nga nagbaligi, ngamhaan nga nagungar. So nga kailangan bilibam nagungar. After 3 days, nagungar.
idinagungar, inabak na ni patay, na ilansanan ni patay, na ilansanan jay sinful nature, na ilansanan jay supapak ti basol nga patay. So, naabakan ni patay. Tanagungaran ni Jesus. Amoy jay Hebrews 9, verse 27, kita tayo man dyan. Anan magita yun na gito'y because nagito'y spiritual things. Haan nga na kuha na ito'y nga minsahi. Di makaawat dito'y nagito'y spiritual nga tatao. Nung pa yung nga na born again, handa mauawatan na ito'y. Okay, verse 27, basa. Okay, tuloy. Amoy iti talaga nga message dita. Han nga isusuro na ng isuro ti Hebrews, na di matay nga tao lang. Nga after physical death, here comes the judgment. No ba ekpaiso di ay? Ti mataptapik dita about Christ. Nga ni Jesus dinatay, in may kanya na ti judgment. Amin nga judgment iti law, napan kanya na dinatay. Because, kalpasan di papatay, umay ti judgment. So amin nga judgment, idinatay ni Jesus, in baklay na amin nga judgment of sin. It is appointed unto man once to die, and after that the judgment. So nga dinatay ni Jesus once, amin nga penalty, amin nga judgment, napan kanya na ijay cross. So inala na amin. Tapno, if you believe in that, nga jay judgment ko mga paraging ka, napan kanya na ijay, ang kamadjudsan, iti anyaman nga judgment of sin, because napanan kini Jesus, I believe, I receive, I confess, inala na aming nga judgment for me. Jay ti justice nga kunada. Hallelujah. Jay ti faith. Jay ti word of faith. So I believe. So jay judgment ti poverty, nga supapak ti basol, judgment ti patay, amin jay three kinds of death, napa namin kini Jesus. Curse, napa namin. Naming pingsan. Amen. So amin nga judgment, nga para kanyak kuma, inala na. So kaanak ka ma-judgean because of Him. Thank God for that Messiah. Iso ano that tanga here? Kasmarigan. Padasan na ka ni Satan. Nga patayon, napan kini Jesus ay inala na ni patay. So aming nga power ni Satan in all demon spirit of hell, spirit of death, I want the right not to kill me. Because napan kini Jesus sa amin there. It is done. It is finished. Native faith, the gospel. So I confess, I believe. Nga nag-resurrect ni Jesus after nga binayada namin na dyan, nga penalty, it is sin. Kalpasana. Nga inala na amin na dyan, nga judgment. Inlansana, intanum na dayay, idinagungar. Brand new spirit, brand new man. So amin nga nang receive, nakipagungar na kini Jesus, it's a new life.
So I confess, I believe nagungar ni Jesus. Iti may katlong aldaw. So nga nakipagungarak. So I believe my life now is new. I am now new creation in Christ. Born again in Christ. Born from above. That's my life now. Dahil kunada nga word of faith. Dahil gospel. Nga na dahil di mapurma no dengeg ka nga dengeg ti gospel. Dahil beginning. Iti prosperous life. A kind of faith. So nagsubli tayo. Ijay Roma hanggang ito kita nyo ti effect na. No i-confess mo ipudnom day ngiwat mo. Bilibam ijay pusom nga nagungar ni Jesus ken patay ket ammom ti redemptive value na day woo! You shall be saved. May salakan ka. Ijay workout na nga day. So nga you are saved. Ang laki dyan impirno. Nga may sa dyan impirno because dinatay, ti penalty dyan, impirno. So nga napangaw dyan kararuan ay dyan impirno. Ti 3 days. Nagita ti gospel. Data ti word of faith. So awan na mo yung dyan. Sayo ko na, dakal di pamatik iti Diyos. Kuha lang data, human understanding or hid faith. Data ti human faith. Haan nga spirit. So nga awang kaya na no laban nga talaga. Kita nyo na kita mag-claim na pigsa di pamati na. Adalang problema na awan na mga kigimong. Agdudurkong na. Tikinan mo dito yung agdudurkong. Ora do problem na because si panakatay ni Jesus is still nga natay. Still nga nalpas. Amom diya Ang adiag dalang nangag mo nga negative nga sa uda king ka. Ora usutag serbi. Where is your gospel? Where is the word of faith in your life? Di binilib mo word. Not the word of man, not the word of the devil. Not the word of this world. So nga di talaga nga prosperous jay nang believe ken kanayon nga mangikan confess dito'y gospel of faith iti life na. So nga every day of my life, kahit ka naman ko'y bagbaga, ti sarilik. Nala namin ni Jesus the penalty for my spirit, for my soul, and for my body. For my family. For this ministry. So nalpas. Pinataynan ni patay. Pinatay na ti curse. Pinatay na ti world. So I am dead to the world. And the world is dead to me because of what Christ, the Messiah, has done for me. That's my confession. So don't put your trust in me. Nga pastor, put your trust in the Word. But believe iti pipreach ko nga gospel. Amen. So ano da problema yung kayo umababay tati kunayo, salakan ko da kayo, timakay salakan kayo, the word. Uray pa iganan nyo jay imak nga umay ti COVID, awan lata. Bagtahan tayo nga na COVID, nga natay. Hindi ba kalaya pasalamatan nyo kuma? Ado tinatay, nga madatoy ba lang? Thank God for that Messiah. Nga nangala ti amin nga sakit. COVID, cancer, ulcer, amin nga sakit, nga bunga ti sin, napan kanya na di judgment, day di cross. Ngam di nagungar, di life, inted na kadat kayo, connected
iti heaven. Adaan iti divine nature of His Father. So ngayon back, no believer ka at mawatam na ito'y, no need to pray for prosperity. No need to pray for money. Because that is yours. Tadi na anak kay ti Diyos, natawid mo di ay, just believe I am rich. Confess you are rich. You and your Father are very rich. Possessor of heaven and earth. Tiag karalagi jay awan relasyon na iti Diyos. Baliktad ka na kayo kumita, so ti karkararag yun eh. Mabanbanog kayo nga karkararag, Lord. Parang ayan dak nga year 2023. Parang ayan dak. Ure ka parang ayan, nagdua-dua ka lata. Kailangan bilibam. Nga dinagungar ni Jesus, na anak ka ti baro nga bihag. Katay biyag mo tatan, adaanan ti divine nature, natawid na dyan nature ni Amana, natawid na sanikwa ni Amana, natawid na ti righteousness ni Amana, partakers of His divinity, of His deity. Hallelujah! Yes, that's the real thing. Na kailangan nyo ngay believe. Apay no anak na ka, ti Diyos. Anya na alam kanya na. Ti kinadiyos niya, His nature, ti kasasaan na. You are born from above. Born in His Spirit. Born in His Word. Born in His righteousness and holiness. That's the word of faith. You need to believe. So kung oray bagada ka madika nga tao, ora niya ibagbagada ito'y lubong. Hanga na dyan bilibam the word of faith. Receive, confess, and believe, and you shall be saved. Isalakan na ka na ito iti poverty. Salakan na ka na ito iti impyerno. Salakan na ka na ito iti kinipatay. Salakan na ka na ito iti kinisatan. Salakan na ka na ito iti COVID. Isalakan na ka na ito iti cancer. Isalakan na ka ti aming nga klase sakit. Salakan na ka ti curse. Salakan na ka ti worldliness. Woo! That kayan the word of faith. Amen. No da ito'y iti intrisaduan niyo kung umay dito'y agpaling kayo prosperous. Tida ito'y nga 2023. More than kaysa dyan nangyayari ka na kayo iti past. Amen. Isalakan na kayo jay appetite ti basol. Matay ti desire mo ti sin. Because natinay anak kay di Diyos nga rod. Natawid mo jay divinity na. Kina Diyos na. Deity na. Kaput tatawid mo, no need to pray. Ano lang ito ikaralag mo? Revelation knowledge. No sino akba nga talaga in Christ. Dahil ti kararag mo, ha? May kararag. Di ba ha ka kararag ti redemption? Isalakan na kari. Han mo nga kararag diya because it is done. Di ba ha ka kararag nga subutan da kadi? Because nasubut kan. Sino ka na kayo mga kararag nga subutan da kadi? Nalpasan eh. Nga mapay nagtidaduma nga nalpas, nga bipreyo pa lang. That's your problem because lack of knowledge. Revelation knowledge. No need to pray. Nga aramidan na ka nga righteous because you are righteous already since spiritual birth. Ti kararag mo knowledge of that righteousness. If you are really believer, truly believer, kailangan mo mlihay, sabali ka
ijay religious. Tay karkaradag dabay lang. Sika na'y anakan. That is your inheritance. Na inherent mo dihay, idi na born again ka. Harabahaya. So, nakakaradag ng pabaknang na kaniya po Diyos. Oh, I am rich na yan nakakabaknang. Kaniya po Diyos. Na yan nakakini Jesus ng baknang. Tadi na yan nakakatagapagtawid akon. Oh, Father God, so I am rich. Aming kinabaknang mo, kinabaknang tangadua. So, hanak ko ngay kararag, ngay kandak, inted mon. Ti kararag ko, maamwak, dagijay, inted mo kanyak. Woohoo! So, anak kayo palang kumarkal ka, anak kumatag, lawgip, anak kumatag, ited, anak kumati. Isupay oras mo. So now, stop that. If you are a truly believer, take claim on, that's your inheritance. Richness or riches belongs to you. As a son. As a son of God. Even love, amoyo ka dito, no need to pray. Oh, Father, love me, please. Hindi na anakan, you have received His love. Nagbaling ka nga, beloved in Christ. Aming ayat ni Father God, kaya Jesus, natawid mo, hindi na anak ka kanya na. So, tikararag mo, Lord, reveal this love to me. So nga, ti makorkoriktar ka na tayo. No, nagapo kayo tinaduma-duma church, maduma-duma nga teaching. Iba lang yun, no, talaga nga. Hanga makaistan, tialan nyo, jay word of faith. Whew! So no, i-confess mo, bilibam, isalakan da ka. Isalakan da ka. Isalakan da ka. Kita nyo man ang verse 10, Romans 10:10. For with the heart man believes to righteousness. Kita nyo? No inawat mo ni Jesus, dito kinamanagbasol nga kasasaan mo, nga sinful nature, in crucify nan. So nga tibilibam, your spirit nga na born again, righteous in Christ. So if you are believer, you are righteous na. I-confess mo, I am righteous. You are my righteousness. Kat isalakan da ka na dyan nga righteousness. Kita nyo, aming ngawad nga sakit, cause it is sin. Death in my because of sin. Tata pinatay ni Jesus, jay sinner, nga kasasaan mo, inala na jay spirit of sin, nga natawid mo kini Adan. Inlansanay jay cross, sa sinukatan ti new spirit, so nga ti spirit mo, brand new. He, who is in Christ, is new creation. No new creation, awan ti past life na. Barbaro. Righteous nga spirit. Because righteous nga spirit, awan right. Ti death ken sakit nga maki-join. Ti ka-fellowship, ti righteousness, jay righteous God. Tikos lang mat kat amin lagi jay kat because of sin. E di no awan kay jay basol, da kay jay righteousness. Di awan right ta. So para sa natin bumisita, squatter kayo dito eh. Come out! In the mighty name of Jesus.
Hallelujah. Kita nyo, minsan mas asyang kayo kanyak, no? Kita nyo, nakapsut pa lang ni Pastora. Pero kita nyo, hanak ka, dudor kong kangay tulok di ay. Compare yun sa situation nyo kanyak. Kasla kayo napigpig sa physical. Minsan na kayo di agdudor kong pa lang. Why? Kayo patpatyan kami ni Satanas. Tipatyan nyo jay word of faith. Tay suri natin makaisalakan. Ito de kunan ni Santiago, receive the engrafted word which is able to save your soul. James 1, verse 21 and 22. Hallelujah. So receive, confess. I'm now Son of God, beloved Son of God the Father, connected in the heaven. Na-disconnect akon kini Satanas. Tahan dakon nga anak dakti Dios. Connected ak ijay heaven. Connected ak ijay life ni Apo Diyos. Connected ak ijay divinity of God. Connected ak in His power. Connected ak in His authority. Connected ak in His name. Connected ak in the blessing. Woo! Every day of your life. Confess. Tapno isalakan na ka. The poverty. Rabahaya Rabasan. Kailangan nyo rin at the year 2020. Amen. So nakita yun dahil. James 1. See, verse 21 and 22. Let's read. Yan, the engrafted word, so the gospel. Receive with meekness. Ano reject? I-receive you, confess you, believe you. The believing kami, receiving. If you believe, then receive. Accept. Hallelujah. So be doers of the word and not hearers only. So that tamat lang diya, Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God, or message about Christ. That's the word of faith. So no kahit mo tayo may strengthen the faith na, the word ka. Sino tayo mangbubuo the faith? The word. Hangasi ka. The believing mo, iso tibagim. That's your responsibility. But the faith, responsibility, the word. So nga no, I want the word nga accept mo, I want the mabuo nga word of faith. Nala yan? So nga sige, receive kayo, receive. Pagamuan, i-control na, ma-develop na dyan, control na your spirit, soul, and body. Even your mind. Even your 5 senses. Tadati spiritual senses. Di ba, dabang bangluman ni Apo Diyos? Masayop na ti offering tayo. Si the sense of smell na. Di ba, agkit-kita mo't ni Apo Diyos, si matala. Adamot touch na. Pero spiritual. Dadi kumati senses nga work ka na tayo. Amen. So next, number 2. Gasam, nagbayak tayo dyan. Number 2, spirit of faith. Positive, 3 kinds of positive faith. Diba sursurok? Spirit of faith. The spirit of faith, so da ito'y chay born again. Nga spirit mo. Tinature na da jay
Spirit of faith. Hala nga spirit of love. Spirit of faith. Because God is a God of faith. 2 Corinthians 4:13. So, ang spirit mo kaya na isunakat faith. The spirit mo nga nagapukin ni Jesus, nga nagungar kin patay, faith isuna. So, nakita nyo dyan, fruit of the Spirit, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, faith, tinaduma, faithfulness. Pero ti King James, faith. Amen. Iso nga dakin ka, iti spirit nga kaya natin mang believe. Kaya natin agbiag ti faith. Iso nga i-require the Bible, for we walk by faith and not by sight, because di na-receive tayo ni Jesus, adaan tayo ti spirit of faith. So nga, feed the spirit mo nga rayay, the word of faith. Tapno dumakkel the spirit of faith. Dito grow the faith. Amen. Okay, basa. It is written, I believe that the word of God is fulfilled. Since we have the same spirit of faith, we also believe and therefore speak. So makita tayo, adaan tayo mat, iti sumat lang nga spirit of faith. Amin nga born again, isuti spirit na dayay. Spirit of faith. So nga nagbibiyag ka lang in the spirit, ag-work jay faith. So nga kayo nga nagbibiyag di human wisdom. No paya dadayay. Tati human wisdom, foolishness, ang tukat nga rod. Ang kayo nga nagbibiyag jay knowledge of senses. Revelation knowledge kayo nga nagbiyag. Malala ito yung sulsurok. Dito ko na naadadal, kunak kunak no namati akmat kunak no namati ak ti healing, health. Nakmati baga-baga, I am healed. Ito na da sakit kat, apay na ito nagasan tayo mat nga mapilatan na sakit. So na the spirit mo, hangay sutag dominate. Hangay suti dominant force. Iso nga na pati confession mo, agwi-wave. No talaga nga, if you walk in the Spirit, kailangan the spirit of faith, ti mga bak. Amen. Kailangan maki-agree the word of faith. Ta iso ti biyag na. Kailangan nyo dihay. Kailangan nyo na gitoy. So nga dihay, bagbagayo, I am rich, sensoro ni pastor. Tunawan ni bubulsayo, kamni awan mat. E di hang ka manon nga in the spirit. Agbibiyag ka manon dyan, nakitan di matam. So nga no, in the spirit ka, you are rich lata. Because natawid mo lata ti kinabaknang ni amam. Sa balik ka nga tao. You are a spirit man. Sabsabali ka. Tagalangit ka. Sabsabali ka. Titagalubong. Born again ka. You are a man of faith. Woman of faith. Because of that spirit. So nga namati ka, so nga speak mo lang. In the spirit. Amoy nga di born again. Powerful din, iwat na. Kinjay ima na. So nga speak mo. Ti pang-release ni Apo Diyos, ti power na, iti word na, iti ngiwat na, kinjay ima na. Ti same ka tayo. So I am a man of God, filled with His Spirit, born in His Spirit, so I have this spirit of faith. I am a man of faith.
I am a man of faith. Kuna kay Jay, na kayo ngay. I believe. So therefore I speak. I speak. Anya ti ibagam, faith. You are still health, life. You are strong because you are strength. God is a God of His strength, so you are strength also. That's why you are strong. So, baga klata sarili ka, I'm strong. I'm a man of strength. I am strength. So, I am strong. God is the strongest one. My Father, ket partikerak, ijay nature na, partiker of His strength, of His righteousness, of His divinity. So I am strong. I am strong. I am health. So pati ito pa'y hiling kat saan mo ngay kararag. Ti kararag mo, Lord. Pakitam nga, I am healthy. I-reveal mo kanyak jay salon at nga natawid ko ging ka din ay anakak. My spirit is a spirit of health. No sickness and diseases. Separated from sickness and diseases. Amen. Teko mati kararag ha, Lord, heal me. Aghasan lakadi, amumat agtatays sa. Mayat nagtatays ka. Ang mga dadjay-tayan na. Ti ayan na mamati ka. Tay-jay ka nga masave. Religious, nagdi nga kararag. Lord, amumat, anak ka nang nangan, gapuking ka. Lord, amumat, awan ti absent ko, itigi mong. Di met nga orto absent, pastor. Haoy, magbakasay. Ingka mag-church. Pero, ti ayan na di ay, ijay faith mo. Labsan nyo di ay. Nag-click da jay idi. Ngam tatati kayat ni Lord, magkaroon ka tin knowledge. Amen. And then last, so abiyag kayo in the Spirit. Walk in the Spirit. Amen. Amen. Live by the Spirit. Dagiti walk in the Spirit, no minsan, ti translation, kasla day idalan ti Holy Spirit. Pero ti kahit nasa wanda ay magnakay di born again nga spirit mo. Dadjay ti mangi-guide ken ka. Magbaling nga dominant force iti life mo. So as parigan, ti fruit iti Holy Spirit, ag-work dadjay di human spirit mo born again. Love. Ti ayat awan im impen na nga sakit tinakam. Now, no talaga agbiag ka in the Spirit, awan itim impenam nga sakit tinakam ti sino man dito ilubong. Dito magmagna in the Spirit. Awan ti hanga mabaling, hanga mang forgive. No nasaktan ka, ano ti kuna ti Bible, sakit-sakitam, kuna na ba? Ano natin kay kasana? Okay. The fruit iti love. Love forgives. Love forgets those things. Kasi di ba idaldalan ti Espiritu na ang alasag. Amen. Umis-isa maya ti Spirit mo. Yes! Ada ti holy laughter. Kapag ti kunayo mo, tinenak ni Jesus, nagmimiso, tinggana na i-crucify.
Nakiayam mo ta. Nagkatawa mo. Ay unay. Nakrita yung Lord nga image and likeness of God eh. No talaga agmimiso ti Diyos. Create na tayo agmimiso amin. Alangan nga niya sa tatanas ti para katawa. So nga agkat katawa ka dati. Adang kami ti kasay nga tao. Kami sa nagpipreach sa agkat katawa ta. Adang nga joy jaunag. Kuna nagiti. Kuna nagiti kanak. Awan. Demonyo ti mangidaldala kaya ni Pastor Romy. Tapay katawa nga agpipreach. Ano ti kahit mo sawan, nagmimisuot tayo. Awan na ito katawa jay heaven. Awan ti kankantay jay. Awan ba nakaisam? Nakakita ka ba ti angel ka nagmimisuot namin? Foolishness. Di ba'y papangit tayo amin? Sabi bagang awan na kamisuti dyan langit. Okay na, ang adiyan ti topic. Okay. The topic tayo is number 3. Iso dyan, gift of faith. Ito ti dadakkel ti maaramid na. Pero, daytoy, hanga go-work nga daily. Ito special occasion. Work daytoy. Amen. Amen. 1 Corinthians chapter 12. Last verse. So nga may kayo. Tadengeg kayo nga dengeg. Ito pa kita nito the gift of faith. Beginning verse 7. Ginggan natin verse 11. Pero di pa kitaan tayo verse 9. Ito the Holy Spirit, ito yung gift gift, istoryaan dito eh. Amen? So, in the verse 9, to another, tited na faith by the same Spirit. Amen. Di may sa ited, the Holy Spirit, ito yung the Spirit no, may the baptism, the Holy Spirit, masayer na ito eh. Iti kaya ng aramidan, nagitoy di ay, kaya natin mang bingay di baybay. Kaya natin mang pasardeng ti danom ng agayos. Ito iti kaya na iti ag-perform ti miracle. Amen. Iso di gift of faith. So di nag-work yan ni Peter rinag na si kabiitan ni danom. So di go-work kada giti apostle di patak deren na giti pilay. So nga kailangan tayo rito eh. Ket ti makaawat dito, ti makareceive, ti mabaptizan ti Holy Spirit. Ket halos amin tayo rito church. Nabaptizan tayo ti Holy Spirit, that the evidence is speaking in tongues. Now, the same Spirit, ti daidikin ni Jesus, ti nabaptizan ni the river of Jordan. Ti binabang Spirit, like a dove, isura jay power ti baptism ti Holy Spirit. Tandaan nyo ni Jesus ni anak, adan kanya na ti Spirit. Pero kinailangan na di baptism. Hindi na baptizan ng rugiti ministry na nga nagaramit ti miracle. Ngam nalaingan di 12 years old. So nga di born again, nga na anak ti Espiritu, adad laingdan, adad ti ayat ti Diyos. Na-save na nagidayan. Adan ti faith da nga Spirit. Word of faith. Ti gift of faith. Ti hanpay. So nga kailangan nyo ti baptism. Hallelujah. Hallelujah. Dahito ti ag-work no agaramid ni Lord karagi dadakkel nga miracle. No anya din na-receive na the apostle, ijay Pentecostes, the same dyan na-receive tayo. They kunan ni just the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to set the captives free, recovery of sight to the blind,
Isu na dyan, the spirit nga na-receive tayo. Dadya the power from on high. Dadya, in my kada tayo nga ng balkot, kada tayo the power, all power in the heaven, isu na dyan da kada tayo. The creator, the heaven and earth, the Holy Spirit, isu na dyan nagbabalay kada tayo. Isu na di may produce the gift of faith, kanda dumapay nga gift, ditoy. So nga, i-receive you. Lord, I have the Spirit. The anointing. When nabaptize kayo, I am anointed. Spirit-filled believer. Son of God. Full of the Holy Ghost and power. To go and preach and perform miracles. Amen. By the power of the Holy Ghost. At the confession na matiyay, I can do all things through Christ who strengthens me. I have the power. Sabihin mo nga kanta, I've got the power. So, na-baptize ka, agasam na born again ka, adaking ka the word of faith, adaking ka the spirit of faith nga born again, saka pa lang makareceive iti gift of faith, iti baptism the Spirit, sino kan? Kasam. Hey. Amagmag na dito'y lubong, iti 2023. Hallelujah! Wow. Amen? So nga dyan, iti ko nakita, so I am anointed. Idi kararag ti anointing. Oh Lord, fill me with more anointing and power. Oh Lord, I need more power. I need more power. Kuna na the Spirit daw nag-adak dito One day, aping nagpaiso adak ka kanyak. Father, Son, and the Holy Ghost, nagbabalay ka in my spirit, soul, and body. This body is your temple. Apa ito nga kararag ko? Nga fill me with your power. So nga binaliwak ti confession ko. I'm now filled with power. Anointed. Full of the Holy Ghost. I have the power in my mouth and in my hands to do the works of my Father. O, kasi ba iti confession niya? Kaano ngayon may kada kayo di power? Acts 1:8, idin may kada kayo di Holy Spirit, napno kayo di power. Power ijay dunamis ability of God. No agbibiyag ka dita kat year 2023, katijay kang agbiyag. Prosperous kan. Ang nakabatay, tilaing titaw ti lubong. Ang nakabatay, ijay makitkitam, nakabatay ka, ijay biyag mo, ngahaan nga makitkita ti lubong. Hallelujah. Amo iti supply tayo ng langit. So na dati crisis ito lubong, awan pa dati crisis ka na tayo because it supply tayo heaven. Ti back up tayo heaven. So no saran tayo tinagan ni Jesus, ti back up na dyan nga nagan, ti person nga Jesus, can the Holy Ghost, kat the Holy Ghost creator of heaven and earth, is soon the giver of life. Kat isuday nagbabalay ka na tayo. Nothing is impossible with the Spirit. Holy Spirit. Kalan bilibon nyo rihay. Kaya gamin di tunay kinarangay. Amuyo aming nga mangyayari ti physical realm. Fruit iti spiritual. Apay nga dati killer,
tada kanya na ti spirit nga killer. Apay nga da ripis, wan tada kanya na demonyo nga ripis. Apay nga da ti cancer, wan tada demonyo ti cancer. Amin nga mangyari ti physical realm, bunga ti spiritual realm. So napigsa ka ti spiritual realm, matiped da gidi mangyari ko ma ti physical realm nga ululay di biyag mo. So no, minsan, ay apo, kung ako natin kakadwa, nudanggam di problema na sisiw. Sisiw lang kat umanay nga kang ka makasasaon, matalimu daw kan. Kamanya nga ingarod ka ti sutlibol mo. Ada ngarod man tintiks naman nga, kung kunada nga, kastuyak ka no. Di uray pa iba ka na nga, sikat kapapangitan, dito'y lubong, you are still pugi in the sight of God. Wan kumangam hang kumakasete, kastada, amo yun no, kaya tiyo baliwan na guys, sikat yung apply. Maawatan na kuma, sige, sikat yung muna nga mang-awat. Han mo nga ununa ni Suda, sikat yung muna. Amin nga kayat mo nga ramidan na kaya, sikat yung muna. Kahit mo ba nga, dote aglabgib ka, sige, uno na, maglabgib ka. Kasi ti Diyos. Amin nga kayat na nga ramidan at tayo kanya na, no kayat na nga ayatan tayo suna, He first loved us. Kaya't na nga ited tayo, tibiyag tayo kanya na, He gave His life. Wow. Amen. So nga kasi, kadigamin. Kaya't mo nga umisum da, agisum ka pa. Now, hindi ko nga nadadal what life is. So nga idimat, kanyak ti ministry, da kayo kuma congregation niya. Dapat mat kumada ti utang na loob. Kunak na minsan. Agayo-ayo narakpay para kadakwada. Ure na lang ang manguratak nga magibagat ti Word of God. Into pa'y no nabindisyonan da, binmaknang da awan da nga agparparang. Into na da problema daw no nagkamaliak lang sa kabasit sumanauda kanyak. Adamat kumati utang na loob kung kunak. Ibagak pa yun kini Apo Diyos agdaruma kun, hindi pangukuman ni Apo Diyos. Kita amter aramidon na kanyak na gitoy. Di damo adi eh. Kung nalata ni Apo Diyos, sige latay, preach mo dyan sa mula ka nga mula. There will be a time. Adjay sa ok ti agrain. So sige lata, amuyo ada ayat kada kayo. Kung kunak lata, ure amok nga sumanaudang. Ada the life ni Jesus. Eh di ko akat niya, bungbunga mat ngagpaiso. Eh di ko akat, magsitestimony da. Sorry pastor, kung kuna na kat, ang kumat nga kinungkonfront, iso na. Tada ti agkararagpay, dedenggam, padangagdagin ka. Lord, rubang ay kuman ni pastor, parang ayaw misunay, kami suna, tilugan na ti kwartana, tapno ti kasta, baka i-preach na ti saom. O, pumayat. Inturo mang nakayak, nanganangin sini. Nan-Jollibee at iman niya. Oh. Kaya darumak ti pangukuman niya, Apo Diyos. Kami nata, sige lata. Itedak lata nga ited, di mabaling ko nga ited. Sige ta siyakman ti mga demonstrate. Demonstrate the life of Jesus. Gana nga ni rumwar na gito'y nga fruit. Kat ti pakasdaawak matenen, pati na giti outreaches, hingga matenen nga spread ti message, hingga na ti YouTube, nga nagdengdengag da kanukot ada something
is good is going to happen, ijay biyagda, or is now happening. Dapat di na minsan may ito nagdinagag ti YouTube. Nagdinagag ka ti YouTube, sarno ti blessing na. So ngayon gagara na nga nag-church, may nagpasalamat ito. In pa-Bible school na pa yun, di anak na. That is a baling at church, right? You see? That's the fruit. Sige kalata nga sige. Han nga maabak ni Apo Diyos nga daking ka. Always nga winner. Amen. So nga kahit mo tagbalin nga always nga winner. Dito yung earth. Dahil tibiyag mo. Dahil tibiyag mo. Ti kararag mo lang may reveal. Grow ka ti revelation. Revelation knowledge. Iti teaching. So I encourage you, ay tuloy yung agdangag, tuloy yung agkararag. Amen. Palakpak kina Apo Diyos. Tumakdar tayo. Hallelujah. Okay. Anak pa yung ag-minister ka na kayo tilingan of hands. Pero ag-minister ka na kayo iti prayer. Okay. Kasto ti kastak nga karkararag bueno nagtugtugawak. So surutan nyo rito ay nayon nyo iti teaching iti biyagyo. Dito ay confession ngay bagbaga na di Roma. Mga Diyos, I believe kani Jesus nga natay inala na amin nga penalty iti biyag ko. Inala na sakit ti bagi. Inala na din batay. Inala na din poverty. Inabak na ni Satanas. Iti biyag ko. So nga tata, may sakon nga anak mo, nga nakakonekkan ka. Awan ako ni ti curse. Awan ako ni ti kinipatay. Awan ak ti control ti enemy. Adakon ken ka. Adakon ti kingdom mo. Adakon iti biyag mo. Adakon iti power mo. Nakipagmaymaysa iti nature mo. Natawid ko. Nagbalinak nga particle. Ti amin nga kinadyos mo. Iso nga agbiagak. Akasken ka. Agbiagak nga righteous and holy. Agbiagak nga nabindisyonan, agbiagak, iti ayat, iti asi, agbiagak, iti joy, and peace, and faith, ken ka. Salamat mga Diyos, ada kay di spirit ko, ada kay di kararwa, ada ka dito'y bagik, ada ka kariso amin, nga parte iti biyag ko. So manibo na ta, daytoy ti ipudnog nga pamatikyan ka, na bindisyonan na salon ata, narangayak. Ti aming nga managbiag ko, kat na bindisyonan. Ti daytoy katawan, agbiagak nga narangay. Kadwa ka mga Diyos. Saan da ka panawan? Saan da ka baybayan? Sikat ilaing ko. Sikat strength ko. Sikat salonat ko. Sikat ipanakabalin ti biyag ko. Manibot ata. Ingana tinggana. Salamat mga Diyos. In Jesus' name, Amen. Palakpak kay Apo Diyos. Siyak tagkararag para ka na tayo, mga Diyos. We need more revelation knowledge. Gana agrema, our spirit, soul, and body. Tapno isuti mang control or isuti mang i-manage. Isuti ma-develop. Kada kami. So i-commit ko na ito'y nga kabsat. Ito'y nga church.
Kinamin nga naki-join. Ay tinaytoy nga tawen. Aramida misuda. Akas. Itinakayanakan da. Pabayan ka rito nga so mamolda. Ma-shape da. Itinaytoy nga ng pormaam ng yanakam kadakwada. Kati kumit ko isuda kayong kahit itinaytoy nga tawen. Nga niyaman ngayon planom kadakwada. Masurutan da. In Jesus' name, Amen. Amen.